maka de denre andre gruta ya tu makun re na re kongkala kena tatena turungi lela tul kadar magina makada andre gruta tatena turungi lela tul kadar na sabab de gaga dosa na tv alena selama kamu palakena yani kau pasti tak sopon renge ni ya tu gunano rone ite anak tadi na sempajang ni geruntui amboy tanya makun re amboy tetai ponggo-ponggo. Nah, sebagai perimbangan, maka dani surona Allah Ta'ala. Benengi weddingi usuro masom pasi dia ata di padan na ata, usuro ibene de masom parilakai. Parilakai na. Maka ni suro mak. Ujolo tani kijole, pura ki ganatane nare po ang Allah Ta'ala goncina neraka. Dia gaga to, goncingagan nare ki po ang Allah Ta'ala. Gonci suruga, dia nare kong kato tama neraka beleng-beleng. Nah, dia goncimu tuh mana kalau kau tamat neraka? Ada pepatah dari Profesor Dr. Buya Hamka. Prof. Buya Hamka mengatakan begini, wahai insan yang takabur, ubanmu sudah pada bertabur, gigimu sudah pada gugur, pendengaranmu sudah berbau, penglihatanmu sudah kabur, tenagamu sudah kendur, kulitmu sudah luntur. Ingat-ingatlah akan kubur, yang di dalamnya tiadalah pelipur. Hanya salat saksi yang jujur sebagai imbalan dari Tuhanmu yang Maha Ghafur. Petuah bugis cahaya iman di hati, setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ila hadratin nabiyil mustafa khususan ila ruh Dr. Andes Haji Lahamuddin lillahil fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala badrad daji nural hidayati lid-dalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ifdal wa ba'athahu ila kaffatan lin-nasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuballighu rutabal ma'al wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khussal mu'jizatil bashiratid dawwal. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin fil aqwali wal a'mal amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Umma sallam alabbi jama'a ta'ziyah engkafuraria masai oleh kurikuang Allah Ta'ala. Sitinaja sipatoi ipataraka tanra asukuru ketta. Lau di sisi arajanna puang Allah Ta'ala. Puang ia maraja sewa. Maraja akkamasinan niya pacarin naik. Salawa andrangi papas salama. Ripata tepangi riali malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia simata mancaji akkacirang. Memuare
nasabari akka ciretta lur yalena na iruntuk mati syafa'atna syafa'a rilino makuto paropeman re akhirat mati insyaallahu amin 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 ya rabbal alamin. Mengawali tausiah saya karena masih dalam keadaan awal Ramadan. Engkau sewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tok baju mai waktu nana baca katok baju mae katok bamadwede toli maka da aming ikatelu. Jadi sementara na baca katok baik kedua toli maka de amin. Regurana ma pasempaja suruh Allah Ta'ala mak depe manangi sahabae. Maka de sahabae de suruh Allah Ta'ala engka garo katok babaru. Apa biasanya de gaga aminna. Ya rehe engka aminna ketelu. Cak beru ina bita. Napa na pudang sahabae de maka de to gaga katok babaru. Cuma magiwak kaming ikatelu. Nasaba sementara maka to baka engke Jibril marilo doang. Engke Jibril marilo doang. Aga parilo doang na Jibril telu. Rimulanna iya naritu. Maka de Jibril puang. Macilake to mutame ramalang se dia anak nade namillo Adam perido pajajianna. Ulangi memang. Ya, dia magaga. Makume he. Musibah tu ye. Dia magaga. Jadi Jibril marelo doang. Nabi tamak kaming. Kira-kira pakutan aku. Itolak gero parelo doang. Dia mungkin itolak parelo doang. Nasabak Jibril marelo doang. Pangluta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makani. Ulangi memang yang pertama. Macilakai dia anak. Natamawi ramalang nade namarillo Adam perido pajajian. Jadi ya rehe nasabak pertama mau pinapi dua ngaso ramalang. Napi telu ngaso. Engka telu ngaso kedua ngaso. Dia agak persoalan. Dia agak persoalan. Pada itu. Ya mina salah dari kode dena puasa. Jadi ajak lalu nang kemutami ramalang Pak Yidi mana nih anak mana nih? Anak mana? Engka mana tematuata? Narekon kamu pita matuata maka datanglah ambil tangannya. Iya. Utamana makun reye. Dek gaga guna-gunana ramalat talaloi nareko dek to melo Adam perido pajajiata utamana Indo Apa ya tu Indo de karama. Liwa karama na yasangi Indo. Kamu opi apa benena almarhum kasidi. Kamu apa? Naweng kelinga karebe deendre 5 anak. Maka de to matuata rekomelo koruntu idecen nalino akhira. Pagalulilade pagalulilale tu maningenna dua pajajamu utamana Indo Pernah satu kali nasabak boleh ka mak guru ku daerah Sumatera. Telu tau nga mak guru ku daerah Sumatera nasabak engkau wali kurao. Engkau wali itelae Kiai Haji Mahmud det Pasolong. Maka dero tawede wali kukur mak guru. Jadi mondok akhir bolana guru tak kurang lebih telu tahun. Di akhir 3 tahun itu nataneka maka da aga je batuan na baca mabelala da kepolerita naugi mujoka kulitana Sumatera masa apa di sengeng agama na panrita patwe gana ku tanaugi maka da ka anu pun wali ulelung loka sapa pa di sengeng wali maka dan reguruta mabelala da ku baca sapa wali maka da ka menengka maka de guruta iyar wali mewe si bola cuma dek ni mujapui
Iana tu Indo ede aslina wali. Jadi iana tu Indo ede aslina wali. Karama e. Onro karama sampai-sampai nebui lagu Romai Rama. Engka judul laguna Romai Rama maka ada keramat. Hai manusia, kama kiro. Aja nu batar Pak Makelo si kama tu. Atau batar itu cede di. Hormati ibumu yang melahirkan teh. Jadi hormati ibumu, keramat judulnya. Liwa karamana. Tegi mondo karamana Indoe. Pertama, akarama kena Indoe dalam kondisi apapun seorang ibu pasti diterima doanya ketika dia berdoa untuk anaknya. Pasti. Dia penzina. Dia pendusta. Engkamanan ni jaede. Te, tapi cengi pahata. Engkamanan ni jae na pego ise dia Indo. Tapi nareko marelo doangi untuk anaknya pasti diijabah. Iya. Jadi kalau ada penzina, dia angkat tangannya, ya Allah jadikanlah anakku hamba yang saleh, anak yang saleh, diterima itu. Jadi jangan heran ke biasa tuh anak-anak itu Indo nah cakuri bami jeroe. Mana kemanca ustaz anak-anak pada ceni pahata. Tetapi nareko Indo marelo doang untuk alena. Kuang arenga dalle maka de to puang Allah Ta'ala de nai tarima perlo doamu. Nah sabak sarakna perlo doangi andre mapacip pak. Nama balu daging mo tuwe. De ni tarima. Pole balle tuwe. Mo balle mana te cek di pasar tuwe. De ni tarima. Mage na sabak anu harang. Tapi upana marelo doang untuk anakna pasti diterima. Iya ro karama na pertama. Yang kedua, karena na Indo ede de naliwangi talungasoy na reko tarakai na pasti dijabah. De naliwangi talungasoy. Ye. Jadi asal mapuade Indo ede aja tamabilala ada matajam. Talungasoy. Makanya ya biasa waktu na tumo patomatu aku wala ATM. Ternyata itu Indo ede ATM. Maca toki ustaz cerita. Maca ka cerita pak ya malami. Nasaba ini kasih he, kalau lu ngetah he, madale ula, ya mato nangke mato digaga. Pak itu ko engkau zaman bahasa kerennya sekarang kerja serabutan. Tapi aku bicara turiolo maka di zaman madale ula, ya mato nangka, ya mato nade gaga. Apa guru mak kasih, ya guru pangaji, ya. Guru pangaji mak. Sekarang, ya ko engka dale ku tacek dek. Ala 50 togi sebu. Ala 100 togi sebu. Itu. Tete waret tumatoy dek. Tete waret tumatoy. Tapi dengan catatan nasang andre gruta. Nareko mat beriki ridwe pajajiata aja lalo tomakada engkam mat doi. Salai. Nasaba mose dilino tak beriak kuridoy pajajiat tak de to nagenna utamane Indo de tu lempala i susu sitatina Indo de tu lempala i roja siweninna Indo de tu lempala namo angga taring oleh karena itu natiang andre guru tamakada engkam mak tala gaga aja tapi ko carana narik mak beri kuridoy pajajiat tak 250 200 2 juta ale limanna Pak deke yaro dui eku limana napa timo limana napa maka deki emak Indo aji wele barakata elo doang kama asal mete ni Indo ta maka wele doang kuna memuari mak baraka atu tu ngemulino akhirat pasti ya tu janina ya tu aja bana tu rangga sila aja na tu rangga sila nasabak karama ya tu iya engkau sewa waktu minta maaf jadi maka kami minta maaf nasabah ada nuansa sombong iya tapi tanya maka lo ka sombong lo mak cerita akar makena Indo engkau sewa waktu ku kaju pandang engkau sahabatku lo yuno engkau sahabatku melo yuno iboro 50 to mek munoi 50 to mek munoi minta maaf
Jokam aku indo Den mega baca aku ya, Pak kuya mak baca salah, mage mega dosa aku. Jadi jokam aku indo ku rawat pina sama tu mopi, maka dah kaki indo ku ta. Telo doang kan nu salama din rewa ka pe mewa ki sita mata. Mage na sama bangku yolo. Bangku yolo, 50 bangku. Yo budanya sa bak maka dah kata aja aku tu. Pura na sapuru nu ku indo ku laba na lo, matenda metus pakai nak diku. Matenda apa pura maka ada baraka nak memuare suruh tu mopi matuna. Iya jaminan tau. Jokan aro. Barakane indo letu kakuro wala mana bangku nero. Wala mana bangku nero. Dia dikisi sola-solangi pada taruh pato. Iko selemato, yo selemato. Anak mahasiswa to pakasih. Aja. Ya purero lesuna napakan rewa mana maka bendeng na watak ala berkai. Lenya. Jadi ia tu baraka dia tanya jadi dia agak tahu jago. Apa ia mato beta, ia mato beti. Iya, ia mato beta, ia mato beti. Tapi baraka ia tu dia kacau. Biasa kata pacau caureng, ia ku yita mau pacau caureng lada je. Tapi ina sabah angke baraka mondo kuliah lena, dia agak tahu melo magagai. Iya. Itu yang pertama. Jadi macila ke sedi anak nade natamai ramalan nade namari dam peribe pajajian. Pakai rahasia lopu ye. Aja bawa nata baca pangkat tu kalau baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ulah tu biasa jam-jamang. Gare, ialah boboe deh kalau mau kebal. Tapi bukan itu. Bukan itu. Baraka. Maduana. Pak aja namanya telah ada setengah benih. Bosi-bosi toh. Deto gaji temat cakar rudu tuh, Pak. Deto. Iya aku cakar dunia kada bawa nih cakar rudu namanya mau apa jai. Toh mah kada bawa mana bawa assalamualaikum. Selesai ini. Maduana. Ajak lalo macilake to mutame ramala seddi makun rai. Seddi bene nana de namari lo adam perilakaina. Deto kagak ke. Kuro mabele. Macilake nasa Jibril. Napa ya kanimang kusuruhan Allah Ta'ala. Maka dasi makun deto ustasi mana naje ustasi toli makun re ni na bonyo. Na deje to bonyo idi makun re yestongan na tu. Ya tu idi makun raya dia tu bonyo, orangnya dia bonyo. Sekuloki miseng. Nah sabak magai, ya tu makun raya selamang kamu palakai ta idi na tahu toli naturungi Lailatul Qadar. Dasarnya ini saya ambil sama Andre Grutek ya Haji Memun Zubair. Ya tu idi makun raya sel kamu lakai ta. Makanya narikun ka lakai ta namun dia agak dita tujuan kita tarobani ku to dangat dening. Yang penting lakai mau biasa senang. Magai ternyata itulah kayak dia bumper. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna itu banyak artinya. Dia pengayom, dia pelindung. Kalau dibahasakan sekarang bumper. Itu orangnya. Jadi itu makun raya upana de nas sempajang makun raya mas sempajang orangnya de itani maka sempajang orangnya. De. Narek makun raya mas sempajang de nas sempajang orangnya. Itani maka sempajang makun raya. Itarima, nyama pa itu. Iko bete masam pajang ini itu tarima sempajata. Enggak bonyo. Orane. Iya. Jadi magosip ki masuki kurate mak daster-daster de tu majilba. Tawana orane, tawana pa imam. Tete bonyo. Makanya ini itu orane de pakampi ki disuruh metoki makampi. Iya. To disuruh ki manena. Pak kebetulan kata boleh jadi boleh. Tolong nana di suma suka aku tuh. Dek, kuma jadi pakarangange. Nani itu aku tahu aku pakarangange. Abo mak biar sosok. Apa ini orang ini mak beto pa? Tobi makampi. Padahal Pak Jilbaro, tapi kadang na capa. Kuma jadi pakarangan boleh deh. Dia itu nama gagak apa cinampem. Dia apa jadi sengi dosa. Tamat tuh di. Tamat. Manena itu matu kalau joker lisan pudang aja na los pembatas tanah
Ya sudah makun reku ya. Aja na los pembatas. Apa itu makun reku suruntu yang na los pembatas. Tiseng los pembatas. Maka istriku los pembatas. Iya. Deka batasna. Betuana aja mau di cerita mana nih. Kalau bawan no, mau tambah terus. Pak Wita makun raya ku taruntu tero cerita dero ai. Makanya itu acata iya andre kami nalunra yang itu gosip. Andre kami namalunra yang itu gosip. Iya nang kana makun dua telu mak cerita katu taja ni mak busa timun aku tuh. Telu japat aja aku tuh. Onro lunra mah biasa jam pangiro. Onro lunra ne sengi gosip biasa ko rane tamak maceto rane. Onro lunra ne sengi gosip. Iya anu namano temano. Maceto itu. Jadi Bu, tak pada cengi lah kita aja Ustaz. Piku je carana lu yudul liman Ustaz napa renu hehe aja tak capai. Emangui liman Wat di jadi na sabak pura temo liman langsung sadar. Maka dewe makan jak tu ngetu ini. Lo nak masem pajak nak menu lima jonco. Kamakro. Kadang hal-hal sepele tidak pernah kita sangka. Justru itu yang menjadi jalan hidayah. Jadi aja tuh maka ada dega guna-gunana lakeku. Iya. Jadi itulah kayak dalam kondisi apapun tete bonyok. Iya manenna dosana makunde maka ada dendre andre gruta ya tu makunre ya nare kongkala kena tete na turungi lela tul kadar. Magina maka ada andre gruta tete na turungi lela tul kadar nasabak de gaga dosa na TV alena. Selama kamu palakena. Jadi kau lepasti tak sopon rengen. Ya itu gunaan orangnya. Itu anak tadi nasem pajang ini keruntui. Amboy, tanya makun reye. Amboy tetap ponggo-ponggo. Nah, sebagai perimbangan, maka dani surona Allah Ta'ala. Benengi weddingi usuro masum pasi dia atari padanna ata usurui bene de masum parilakai. Rakaina. Magani suruh makara makur nabita. Nah, sabato di bonya itu kasi orang ini. Jadi ternyata makun rebonya orane. Dua. Yang terakhir nareko macilaki to mutamera malang se dia sila surah de na lo damper di padan sila surah. Ya, itu sebagai pengantar. Jadi deho ceramah Pak, napi pengantar. Iya, depa. Kayak loki matazi pengantar mina sabak baru-baru ramalang. Aman hangka mutamera malang nama cilaka. Jadi kamu apa kesempatan? Di, oke, watami ini cara mata aku. Jadi nampak cara mata aku ya. Bapak Ibu sekalian jamaah takziah yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Narekong ka mate. Idi anakna telun rupa mi parelu tak kiringat tomatota. Jadi langsung spesial kepada anaknya. Iya. Telun rupa mi parelu tapi gau. Tak kiringat tomatota dokteranda saji lahamuddin. Walaupun tomatota dokteranda saji lahamuddin tahu salama. Cocok nih kejero? Lahmuddin atau lahamuddin? Lahmuddin. Ya, paduan rupa. Engkau lahamuddin, engkau lahmuddin. Ya. Ya, lahmuddin, lahm itu daging ya. Daging, lahm. Ya. Daging nagame isu nagame betuan roh. Intisari daripada agama. Tomatota dokterandas Haji Lahmuddin tahu salama. Jadi ajak nang keranggasila, anakna ajak toranggasila, jangan kiragu, tahu salama, pasti. Bukan insya Allah. Pasti. Ma cokatus stasi ma pasti. Ma cok mata ruka pu ada sama pu ngalak ma pu aku ada. Palele ni bicara na pu aku. Jadi kata insya Allah nariko ini mapuada. Contoh dendre ale malebina pak protokol kepada yang terhormat Ustaz Qari itu insya Allah dibacakan oleh Ustaz Hardianto. Insya Allah. Nasaba ale mapuada. Tapi nariko seleng dan mangkiki makada insya Allah pasti. Magai pertama. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah.
Niki pura mapuada kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak perlu dikomplain. Dakhalal jannah. Cuma datang ulama di belakang yang hati-hati. Iya cocoknya rona puada fu Allah taala ro mangqala la hadis kursi. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Cocok nih, tapi makadan reguluta asam pajamaki. Apa sama ki? Itu supaya jangan salah paham. Karena sebenarnya kalimat itu adalah hakikat. Iya. Itu yang pertama. Tomatota dokteran Haji Lahmudin haji. Mana salah dan kondisi sing supening kali ini makar ceramah ki. Jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi haji. Ya ku haji tahu Pak. Segala-galanya la ilaha illallah. Jokete haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Dek gagak. Mana sama-sama akan terseleng. Itu pertama jaminannya. Maka deh tomatota Dokteran das Haji Lahmudin tahu salama. Yang kedua, maka dah atau salama nasabah tomatota Dokteran das Haji Lahmudin engka goncina ketening. Goncingaga nak ketening. Goncina suruga. Sekarang apa kutanaku? Goncingaga tak ketening. Goncina suruga. Pura ki kana repo ngalatal goncina neraka. Ujol utani ki jole, pura ki kana tane nare po ngalatal goncina neraka. Digaga to, goncingaga nare ki po ngalatala. Gonci suruga, dia nare pun kata tamak neraka beleng-beleng. Nah digaga goncimu tu mana kalau kau tamak neraka? Iya kan? Nah gonci suruga minare ki po ngalatala. Makanya as-salatu miftahul jannah. Nah iya sempajange de pak goncin nai suruga. Sapal negara kita, engkau gak pagoncina neraka. Degagak. Oleh karena itu kunci surga dibawa tomatota. Jadi salama. Yang kedua salama. Yang ketiga salama. Anaknya termasuk anak-anak yang soleh. Dia dewa gola ya. Patanya kapak gola. Sesengama kapak gola guru kah? Dewa gola. Witai magai biasa tong kakasih tomatuan nama tewen deh kasih. Na tenda-tenda macirana ni 2 petak na ring itu matuan na. Ya aku kita ya dek. Nawatangi magai pengabdian kepada orang tua. Itu. Itu nite mata Pak. Wat di mana mancaji pasompa. Parelo doang. Makanya nari kotomate itu senung-senungan atau matatar yolo si minggu ya tu toli macaka yolo boleh aja na pande lampu toli paluai. Si minggu senung-senungan atau matoi. Magai supaya matakai itu matota. Dia juga ada hubungan nah, tapi senung-senungan. Makanya itu matota riolo atau 50 peleng riolo. Ya kong kato mati. Macaka bulana. Nariko macaka bulana kemana terlepang. Mak baca nih. Baca Quran. Nasabak maruai. Iya tujuan nar. Iya. Jadi itu matota ya itu salama. Tetapi walaupun sudah ada jaminan tomatota Dokteran das Haji Lahmudin to salama, dekto nama gaga pengabdian kita tidak pernah berhenti. Apa pengabdian kita? Kiringan matu kasih tomatota nasabak tomatota lain lino nih. Sudah dunia lain. Maka kirimi dia, bawakan dia pengawal. Engkau kan anak polisi. Ya. Mana engkau hadir gak? Engkau. Ya. Kasih pengawal, kasih prospit. Wah, prospit. Kasih. Yang kedua, kirimkan orang tua kita jadi pertama pengawal, bodyguard. Yang kedua, kirimkan dia cek kosong. Jangan dia tak kirim cek kosong. Yang ketiga, kirimkan dia batu delima. Wah, lekto ya ustaz ini. Mana kamu yang mana loh? Apa maksud daripada kirimkan dia pengawal? Orang tua kita Bapak Ibu sekalian, yaitu mondro ni calalena ilaleng. Dek gaga nasi bawang. Dek gaga nasi bawang. Maka kalau mau diberikan teman supaya dia ramai di dalam kubur, tidak sepi, apa mutu to ilaleng kubur bete itu, tasengame maka dia dibawa bete, mutu mate bete itu.
Bete itu saya bete. Macam apa tapi dia itu istibat tuan. Lagi gabut. Utak pumawa dia sengi, karena lagi sengi gabut. Iya. Nah, kiringan ni pengawal. Maka dia tomata nareko angka tomate bacangan ni. Utamana nareko hari keberapanya ini? Hari ketiga, malam ketiga maksudnya. Malam ketiga. Jadi mungkin waktu narekeng loyaka tomata joka kuburu ede tak buka mau kimatanna. Itu. Maka dianjurkan bacakan Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Napi tutup matanya. Jadi semua orang yang menutup matanya itu dibacakan Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nareko tutup ni matanya. Nasabah keluarganan Nabi pertama, maka kita yang melayat ubun-ubunnya kita tekan. Serekna. Napi bacaan dengan kalimat yang sama. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tafal ayat roh. Tafal ini di. Depa ulangi cepat. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nigi kita baca cice ya roh kurito matede. Cicen, maka orang mati itu akan tidak ditanyai. Tidak ditanyai selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Ciceng. Ya kedua tuh letu na baca toha bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka 80 tahun. Ya ku yang mana hadir na bacaannya otomatis makanya Pak kalau datang ke melayat itu yang pertama kita baca. Aja nama kalimat bawah nih. Magi na mati, magi. Wih aja. Magi na mati. Na salah nyawa. Aku tanah sih. Iya nalo jolo kulat tuh ki. Aja nih jolo cuma bicara lagi nalo tempat tertentu salatna. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Napa ki soro. Marlodon la maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini mani bawang, lo ki mah bahasa Inggris. Ya guru bahasa Inggris ede, mah bahasa Inggris nih. Apalagi na paham mato tomat-tomat Pak guru bahasa Inggris. Waktu na biasa ke SMP 5. Iya. Makro. Nah, ya kode tapa lah ya roh. Assalawat bawan nih. Ya kode tapa lah denre. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Nah pede malampe itu stase. Betuana sembaramua salawat. Sembaramua. Ya mau ponco-ponco Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi loki makilo-kilo jadi anu je ya usah apa upoji je ku makilo-kilo kak. Iya tuh. Makilo-kilo nih yang penting aja na aku tengano tuh aku makilo-kilo kita tengano tuh gini nih. Nah cewek ki matu. Maksudnya di tempat-tempat sepi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilo-kilo gitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letuk. Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, wah segitu seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya ku lalo ki kuku buru engka tu napa gurung Andre Guruta. Maka de lalo ki kuburu ta baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka de Andre Guruta cocok nih. Tapi kurang sukui. Sudah benar, tetapi kurang sempurna. Yang mana sempurnanya? Ya toh. Nareko lalo ki kuburu contoh kula Sindrang atau ke Jalan Usman Ngiseh. Tegi kuburu tolak. Tabaca assalamualaikum ya ahlal kubur. Napa tasambungi? Allahumma bihafi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihafi. Yeah.
Nareko lalo ki kuburu tabaca assalamualaikum ya ahlal kubur marennu to isa kuburu marennu. Tapi renunna padami to botta de itiwiran lame. Renunna. Padami to botta itiwiran lame. Maka kira-kira renunna to botta itiwiran lame. Kami maka dena pada-padami ku boleh megato. Tapi merennu. Tapi nareko tatambangan ni. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Allahumma bihafi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya tak? Matarum menre. Ku mesana. Natulekeni mesana napana dadaki. Cuma nama dia cek itu titai. Apa benengi titai? Lari penerangi. Nala dia cek di titai. Tapi benengi titai makro modelena. Engka mana penos. Yang mana nak kuburu ede natulekeni mesai. Napa mak dada kuridi. Agan aku ada. Nala dece mutapia tu asangide. Nasaba ya metomi tu asangi utaja marenga syafaat rilino latu riak riakira. Jadi malah ada tu daning to mate dia senadita. Malah ada. Karena dia memberikan syafaat. Jangankan kita dikasih syafaat, seluruh nabi. Maka dia pengeluta Musa alaihissalam si bawa Isa alaihissalam macila kaki narekode gaga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macilaka ki. Ini nih, ini hebat nih. Jadi anak-anak kalau kita kiri ni, upata tepangi apalan baca salawatku kiri pajajaku sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tutuna. Maka orang tua kita tenang di dalam kubur. Engkau nasi bawang, ada syafaat. Iya. Ya, cuma ya ini ku lamperi luar biasa sih malampe sih kinarati kita tak seprosedi. Jadi aja nu lamperi. Yang penting orang inti sana takring. Takiringan ni pengawal. Yang kedua kiringan ni cek kosong. Anak-anak utama anak-anak toli kiringan ni tomatota cek kosong. Aga dia sengi cek kosong. Ya ro ya sengi cek kosong. Idi elo tali sekili. Ya ku ya cek kosong tapuoki koro. Siaga talisang kira-kira. Maruru ini siaga kira-kira talisang kaki. 500 juta. Ya kuya deh. Langsung woki metokro 270 triliun. Manretima. Kuya. Nasa baca kosong. Betuana elo talisa kibi. Sekarang yang mana yang dimaksud dengan cek kosong? Maka kirimilah orang tua kita Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah surah yang paling keramat dari sekian banyak surah. 114 surah, dia yang paling keramat. Ya kita tasiro Al-Fatihah, kenapa Al-Fatihah dikasih turun, bagaimana prosesnya. Maka, malam pesi. Intinya makwe, Al-Fatihah karamatna surah. On rohibatna Al-Fatihah, dek na asa sempajata narikudek tabaca Al-Fatihah. Ya kuma sempajak dek tabaca yasin saga sempajata. Nareko mas sempaja kita baca surah ayatul kursi saga sempajata. Tapi nareko kita baca Al-Fatihah de. Itu. Makanya kami nama karama. Aga betul suratul Fatihah. Makanya itelai Qur'an Al-Fatihah. Pokoknya nu tak buka silaluan dan liseki bawan nih. Makanya namanya Al-Fatihah. Narik kota bacangan ila hadratin Nabi Mustafa khususan ila ruhi ambokku indokku lillahil fatihah mamuarek barakan al-fatihahku dek nanre api neraka tomataku. Itu yang jadi karena jaminannya al-fatihah itu yang jadi majatomi ku pedakti maka dan namun apa kondisinya tuh biar apa kondisinya orang itu iya ku takiringnya al-fatihah mage tanya ikut nita fuang Allah Ta'ala Yaro nite fo Allah Ta'ala karamakna Al-Fatihah. Narik ku karamakna Al-Fatihah itu berarti karamakna fo Allah Ta'ala itu. Disitulah berfungsi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hebat itu Al-Fatihah. Makanya biasa kata makan aja barang mau kirim Al-Fatihah Ustaz. Agak tuh je waktu na mondo ko lebok na tanay dia na capu mana man we dia nama aku tuh. Dia nama aku tuh. Namu maga. Kirimnya Al-Fatihah tahu. Makanya saya bertolak belakang kebiasa tahu aja nutapnya sana masih je. Denelo sempajangi te de kumelia sempajangi magai nanti kena beli jama ya mani ni bawa masih je mate mani maka raka hepa de cengi sale pahat tu elo mas sempajat de na elo yang sempah yang penting dia Islam
Haknya dia disolatkan di masjid. Madosa kok. Mupalanya hak natawi. Lalu nato hak. Dia nampak sempajang. Tanya urusannya tuh. Urusanmu sempajang ke masjid tahu. Kebiasa makan pe kerja cara ustaz melu sempajang ke masjid. Nah dia kalau mari berjamaah, maka reka pahammu. Tapi ilmu mengatakan tidak, harus disolatkan di masjid. Walaupun dia tidak pernah sholat. Yang penting dia Islam. Hak seorang Islam harus disolatkan di masjid. Itu haknya. Dia ditolak. Maka dia harus apa? Gara masjid. Makar ustaz maka reka makar. Dia dide. Makanya ya Allah iprema lo aga usam pajang. Ya kung ketika ketemu sempajang ya sampai mai ya sempajang. Ya. Mana kada itu Messi tulu-tulu pada tarupa tahu? Iya. Kenapa? Karena bukan karena sayanya, bukan karena orangnya, tetapi baraka al-Fatihah. Jadi dua nih. Jadi telita kiringan itu mata dua persoalan. Pertama, kiringan ini pengawal. Yang kedua, kiringan ini cekoso. Yang ketiga terakhir. Iya, terakhir nih, terakhir nih. Kiringan itu matuata batu dalima. Kiringan itu matuata batu dalima. Agak sih ya, saya batu dalima ustaz. Tanya kapal baca-baca koran, maka ada batu dalima mana mau kiringan nih. Agak sengi batu dalima, tinggal ingat madece nih. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lima. Agak sengi batu dalima. Al-Ikhlas kul huwallah. Kiri batu dalima. Jadi itu tomatot teriolo mak bicara hebat. Dia makan kiri Pak itu tomatot teriolo kasih dia makan aja tepu koran nak. Tapi malah dek mak kijepu narik kongki pudangi. Kiri nak tomatot batu dalima. Ternyata saya cari ada dalilnya. Mangkana yaqra'u suratul Ikhlas faka'annama yaqra'u thulutsal Qur'an. Niki baca suratul Ikhlas. Ustaz dewa apa ya suratul Ikhlas. Agam ni pale kul huwallahu mi. Ya to na tu. Mari ke bawah. Niki ma baca suratul Ikhlas pada launa narik kona baca. Tawatalun nak korangnya. Wa man kana yaqra'u suratul Ikhlas salasata marrat. Faka'annama khatmul Qur'an. Nanti ini baca suratul Ikhlas ekatelu. Pada lawan narik ko napatem kiwi akurangi. Wa man kana yaqra'u suratul Ikhlas asyran. Niki baca suratul Ikhlas ke-10. Banallahu baitan fil jannati biyaqutin hamra. Maka dibangunkan oleh Allah satu surga, satu mahligai yang terbuat daripada akok celak. Bisyarogina dali ma. Bisyarogina dali ma. Iya. Lobe kapan? Jadi ternyata maka dia andre guru tapan tasawuf deh. Dia tuh kayak itu cakar dulu itu. Dia tuh tambah paling cede. Apa mu makan dia tuh tapi teles apa bosi mata. Tapi cek deh. Ternyata andre guru tapan tasawuf deh maka deh ya tuh baca narekongka batu dalimamu. Engka aku celakmu namoni maga aslina narekodekmu bacaan ngikulu Allahu palsu to asanna. Palsu to asanna. Nasabat lisa kiwisi kiri na aku ede kul huwallahu. Ini kapun nako. Ya biasa tuh kau rohani maci cicing aku celak batu dalima. Si kiri na aku ede kul huwallahu ke-10. Jadi maka dia guru tomatoatan dari kalau aku memang nak siruntu arung ngede pakai aku mu bacaan ni keluar lahu. Iya. Ya ko peroso si kiri na peroso nah sahabat dia tu na tama suruga tapi dia na cicing. Asal dia na cicing tapi dia tama suruga. Dia tas sih kamu mak bonga-bonga ya. Buka-buka ya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semua orang yang masuk surga dikasihkan oleh Allah cincin. Jadi upana dan cici dia mutama surga. Karena ID card. Engka cicing taroki kurokulallahu. Aku nah.
Engkau tahu cicing tertulis di situ. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Peroso. Jadi nareko peroso batu tak ajak tapakan dari kota dek tabaca. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Napa tabaca? Ya ke jamarro. Engkau tahu bacaan. Warna hijau. Jamarro. Apa bacaannya? Salamun alaikum tibatum fadakhuluha khalidin. Ya ke jamarro. Ulangi memang, pamega podiye. Salamun alaikum tibatum fadakhuluha khalidin. Ya ku jamarro tapake. Kalau akik ya ta. Udkhuluha bisalamin aminin. Akik. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an akik itu bahasanya lu'lu. Lu'lu'im maknun. Lu'lu. Iya. Jadi engkau baca mah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya narwala ada si peringarangan. Jadi anak-anak zamannya anak-anak tentu ta'apalah salawat deh. Yang kedua tentu ta'apalah al-Fatihah. Yang ketiga tentu ta'apalah qul huwallahu. Ya nari wanita kiringannya. Kenapa? Karena pengabdian seorang anak kepada orang tua tidak pernah berhenti. Pengabdian itu terhitung sejak dia hidup sampai dia meninggal. Lo mau pak lampiris tongan tapi ya. Kita model cakar dulu nih. Sekian. Terakhir. Ada pepatah dari Profesor Dr. Buya Hamka. Prof. Buya Hamka mengatakan begini. Wahai insan yang takabur. Ubanmu sudah pada bertabur. Gigimu sudah pada gugur. Pendengaranmu sudah berbaur. Penglihatanmu sudah kabur. Tenagamu sudah kendur. Kulitmu sudah luntur. Ingat-ingatlah akan kubur. Yang di dalamnya tiadalah pelipur. Hanya salat saksi yang jujur. Sebagai imbalan dari Tuhanmu yang maha gafur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim.